Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Yes. Sa karon sir, pila ka porsyento ang nadugang sa population na mga sagalaing nga naso ni bisita sa Negros Oriental. Good news kayo kay katong sa State of the Province Address ni Governor Chaco, iyatong gi-announce na as of June 30 na natay 359,000 or 191% increase from the same period of last year. Atong tourist arrival last year in 2023 is 276,000. So ang target for the year is 500,000. But as of today, katong as of September 30, nihit na tag 565,000. Nilapas ito sa target for the whole year. So we anticipate niya na si Gov na himua, make sure na maabot ta o iyang increase to 600,000 by December 31. So I think we're gonna hit 600,000 tourists, both local and foreign, dinhi sa Negros Oriental. Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.